Rero bakunzi ba Samuzost mbanje kubasuhuza nizera ko umeze neza. Bibutsa kandi subscribe, like, share na comment kugira mukomeze kubona amakuru ku gihe. Sarongo uzwi nk'umupfumu yatawe muri yombi. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rwataye muri yombi uwitwa Rurangira Wilson uzwi cyane nk'umupfumu Sarongo ukurikiranweho ibyaha bitandukanye. Sarongo yatawe muri yombi ku itariki 31 Ukwakira 2024. Mu byaha akurikiranweho harimo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, guhimba no guhindura inyandiko cyangwa gukoresha inyandiko mpimbano, kwiyitirira urwego rw'umwuga, impamyabushobozi, impamyabumenyi cyangwa ubushobozi buhabwa umuntu wujuje ibyangombwa n'icyaha cy'iyezandonga. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry yavuze ko umupfumu Sarongo yatawe muri yombi nyuma y'iperereza ryari rimaze iminsi rimukorwaho rishingiye ku birego abantu bamurega. Yagize ati yafashwe nyuma y'iperereza yari yamaze iminsi akorwaho, aho yaregwaga n'abantu batandukanye abizeza ko ari umuvuzi gakondo ufite imbaraga zidasanzwe zo kugaruza ibyibwe n'ubushobozi bwo kuvura indwara zitandukanye. RIB ivuga ko Sarongo yizezaga abantu ko avura inyatsi ndetse ngo akaba afite n'imbaraga zo gutanga urubyaro. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry ati ikibabaje muri ibi byose uyu Sarongo wasangaga yamamazwa cyane n'imbuga nkoranyambaga nk'umuntu udasanzwe. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ruvuga ko yafatanywe impu z'inyamaswa, amacupa atandukanye arimo ibyo yita imiti, amagi ndetse n'inkoni. Kugeza ubu iperereza riracyakomeje ngo akorerwe dosiye ishyikirizwa ubushinjacyaha. Sarongo afungiwe kuri sitasiyo ya RIB ya Nyamata, akaba asanzwe atuye mu karere ka Bugesera, mu murenge wa Nyamata, akagari ka Nyamata y'umujyi, umudugudu wa Rugarama wa kabiri. Rero uyu nguyu Sarongo akaba ari uwafunzwe yizezaga abantu ibitangaza, akora ibintu bitandukanye, akaba yatawe muri yombi. Aya ngaya akaba ari amakuru mwagize ku kinyamakuru cya Samuzost TV. Bibutsa kandi subscribe, like, share na comment kugira mukomeze kubona amakuru ku gihe. Thank you.